德国总理肖兹哦，伫昨家己 TikTok 嘛抛出头一出的影片，因为今年是德国的选举年，大家是拢想要来争取少年选票哦。也毋过伫抖音平台宣传，真侪人嘛真烦恼讲，中国政府恐惊真简单地当摕到用户的资料，冇国安的疑虑。 拍影片的人行入一间办公室，竟然是德国总理肖兹坐伫办公桌头前。这是肖兹册备伫第影音平台 TikTok 发布的第一支影片，而且不少德国官员也拢加入 TikTok。 Erster TikTok-Beitrag. Neben mir ein Experte, Sascha Lobo, der kennt sich aus. Ich bin Laie. 消失了后，也伫社会媒体 X 顶悬触媒发文表示，保证袂跳舞。2024年是德国重要的选举年，包含后面欧洲议会会伫6月大选，德国东部3个邦9月也有议会选举，为吸引少年选民关心，政治人物前后开始经营 TikTok 等社群平台。 TikTok, around 2/3 of the young people between 14 and 19 are using TikTok in Germany. So it will become an important instrument to use voters and to fight for votes in these European elections. 包含美国总统拜登、法国总统马克宏等，不少西方政治人物拢对 TikTok 真介意，为年轻选民暂时放下安全稳休的疑虑。肖兹正早上亲一位加入这个社群平台西方领导人，不过德国肌肉派反对党就批评，欧盟甲德国对平台内容的审查制度。Weil sie ihnen drohen, dass ihre Geschäfte verboten werden, wenn sie die Wahrheit zeigen und nicht zensieren. Du sollst nur rot-grünen Schrott sehen. Dasselbe, was in ARD und ZDF kommt, weil sie Angst davor haben, dass du erkennst, dass in diesem Land schief läuft. TikTok 伫欧盟有1.2亿的用户，其中德国就有2000万。不过少年人对政治人物加入 TikTok 看法不同。Also ich finde es eigentlich ganz gut. Ich denke, viele junge Leute nutzen Social Media, TikTok, Instagram und so und Kinder in meinem Alter sind halt auch ziemlich leicht zu beeinflussen. Das ist halt bei so einer Plattform eher nicht so gut. TikTok 伫西方愈来愈受严格检视，因为外界烦恼中国母公司用得到平台用户的资讯，也互政治人物伫像年轻选票甲顾虑国家安全当中陷入两难。公司新闻陈伟真编译。